ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukanda subscribe. Iyi ni Hot News, ikinyamakuru cya mbere kibagezaho amakuru yizewe mu ikipe mukunda muri benshi, ikipe y'Abanyarwanda Rayon Sport, igikano cy'imfizi, isaro ry'Inyanza. Reka nizere ko weho uri hano kabisa udushigikira mu biganiro byacu tukugeza umunsi ku wundi. Nyandikira ngo Mutotorinyo, tugiye gutotora uri muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport, dutotore ibiri kuvugwa muri Rayon Sport, ariko inkuru nziza muri Rayon Sport niyo mbazaniye. Ikarita y'umutuku yihuse yamaze kwerekwa abagabo batatu, hiyongeyeho umutoza Afamia Rotifi nyuma y'inama idasanzwe yabereye rwose hariya ku musozi wa Rebero. Ni inama irangiye kano kanya, anariyo mpamvu nanjye amakuru nyazanye agishyushye kugira ngo mwumve amakuru aryoshe utasanga ahandi uretse kuri Hot News, ikinyamakuru cya mbere gicukumbura gifite ubutasi bukomeye cyane. Anariyo mpamvu abanzi neza banyita spy kabisa, twaje mu makuru akomeye cyane. Nyemera rero umbwire ko wakanze subscribe, nawe utarayikanda umwanya n'uyu nguyu kugira ngo uyikande. Muri aya makuru turi buze kurebera hamwe, ese koko Robertinho barabura iki kugira ngo bamuhereze amafaranga yiwe kugira ngo Rayon Sport bayikure muri banet, be kuyibaninga. Ese ni ibihe bihano Rayon Sport yafatirwa birenze kuba abayibaninga ntizongere gusinyisha umukinnyi? Mu buyobozi bwa Rayon Sport akavuyo karimo karakurwamo nande ni nyakwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abareyo barababaye ku buryo uri kubona ikiganiro cyose cya perezida, uri kubona comment yose uri gusangamo comment y'umureyi ivuga ngo nyakwa perezida wa Repubulika dutabare. Abareyo bongeye kubabara, basubiye ngo muri cyage cya perezida Oyesu Jean Fidel. Abareyo barababaye bakibaza ngo ko babeshwe n'ubuyobozi, bakavuga ko bazakoresha miliyari 2 mu ngengo y'imari bazifashisha muri Rayon Sport muri iyi sezo yose. Ese izo miliyari 2 ko bateganyagamo amafaranga bazakura muri mikino ya CAF Confederation Cup, iyo mikino ikaba yaragiye nta kibamari, ikaba yaragiye nta kibasigiye, ahubwo akaba ari umwijyane uri mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Uwo mwijyane uri hagati ya perezida, uri hagati ya body, uwo mwijyane uri hagati ya vice president na president, uwo mwijyane barimo barashaka CEO, uwo mwijyane utuma barokirita imfube, niko nabyita muri hangana ndaza mbivuge neza, kuko umutoza muri Rayon Sport bamufata nk'imfube, bafata ko umutoza Afamia Rotifi bamwibeshaho cyane kuko na analize ziwe ntizimuvugira. Kuba utoza ikipe ntoya, turabizi ko ikipe ntoya yose aho ivuye ikagera yije gukina n'ikipe ikomeye, kuko abariho abakinyi bagiye kwigaragariza ko bashoboye kandi bashobotse, anariho bagiye kwigaragariza kuri spotlight, barakina n'uwo mutoza niho bagiye gushakira isoko barakina. Kuba umutoza Afamia Rotifi yaratsinze Rayon Sport agatsinda APR, ibyo byonyine sibyo byatumaga nibura aba Murenza Budara, aba Prosperi, bagacinya, aba Paul Muvunyi bari bakwiye kubishishikariza uwo bita Tade ngasinyishe ku mbaraga uyu mutoza Robertinho. Ese nizihe nyungu zirimo? Hari na bamwe batangiye kurebera mu ndorerwamo ya kure, batangiye kubona ko bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bayiba hafi umunsi ku wundi, babandi batanga prime ku bakinyi batangiye kubabona nk'ababeteri babetinga imikino imwe n'imwe, bigatuma Rayon Sport ikomeza kubabaza wa mureyo uyikunda utabetinga ngo Rayon Sport ngitsindwe, wowe undi ushobora guhomba miliyari yose abetinga ngo Rayon Sport iri butsinde. Ariko ugasanga abandi bagiye baganira n'umutoza, bagiye baganira n'umuzamu, bagiye baganira n'umudefenseri, ibitego bikajyamo kabirwa ikirimo kiraba. Ugasanga rero ni ibintu bikomeye. Rero ibyo byose byatumye inama idasanzwe ibera Rebero iganira ku kijyanye n'umutoza Afamia Rotifi. No ku munsi w'ejo nga Hot News, ikinyamakuru cya mbere kibagera kuri tere, nzikoza mu nzove kuri kamera yanjye zoominga kure cyane, yayindi mu butasi bukomeye cyane, tubarebere ngo ese koko umutoza Afamia Rotifi ari kuza gutoza ikipe ya Rayon Sport? Kuko nshaka amakuru mfite tuzayahuze n'ibyo tuzabona ejo, turebe icyo biri buze kubyara. Yes, rero tudatinze reka twinjire muri Murera. Ngo bimeze bite rero? Duhere ku buyobozi, duhere ku bakinyi, duhere mu kubeshwa kw'abareyo babeshwa umunsi ku wundi. Yes, reka duhere ku bareyo.
abareyo mugomba guhumuka. Impamvu mugomba guhumuka ni iyi: muribuka neza ko Paul Muvunyi yatangaje ko yatanze miliyoni zigera ku 100 ng'ingwate kugira ngo abakinnyi bajye babonera umushahara ku gihe. Ariko wareba ugasanga hari abakinnyi batari kuza mu myitozo bitewe nuko batabonye umushahara. Ukibaza ngo ugasanga hari ubutumwa bwa Munyakazi Sadate buvuguruza ibyo Paul Muvunyi yavuze, buvuga ati se ko watubwiye ko kugira ngo duhabwe inguzanyo na I&M Bank bisaba kuba waratanze miliyoni 100, ngaba ninjiyemo ngasanga nta request yigeze itangwa yo kwaka inguzanyo ku bakinnyi ngo baje bahembwa. Ese wadusobanurira? Ibyo uwabibajije yarabifitiye uburenganzira, kuko bitangazwa. Ubundi bano bagabo uburyo bakora, baragenda bakishura itangazamakuru, ugasanga ibitangazamakuru bikomeye birimo biricara kuri perezida, birimo biramuvuga, nyamara nibahera ikibazo mu mizi. Ugasanga baricaye barimo barasebya ngo perezida ntiyumvikana urumvikana n'umutoza udatoza ibyo ushaka, urumvikana n'umutoza udafite urukundo rwo gukunda ekipe, urumvikana n'umutoza waje wagira ngo ni umukomisiyoneri wo gushaka intsinzwe kugira ngo babetinge binjize, urumvikana nawe uti. Ibyo rero ugasanga nabyo biracyateye ikibazo. Cyokoze hari ikintu kimwe ndibuze kuvuga, kandi kino kintu kirakomeye ku buyobozi bwa Rayon Sport. Ntago buteze kuzashira hamwe n'umunsi n'umwe uretse habaye kino kintu. Buri mu perezida w'ikipe ya Rayon Sport wese mbere yuko ayobora ikipe ya Rayon Sport agatanga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda zigomba kumuvugira muri iyo manda y'imyaka 4. Buri mwaka akaje atanga miliyoni 50 za rekiritoma, nibura niyo yarokirita rutayizamu. Nabari abasaza buri muntu agatanga miliyoni 50 buri mwaka. Nibura Rayon Sport yabifite amafaranga, bavuga ngo uyu nava wenda ni Tade azajyaho Munyakazi Sadate. Munyakazi Sadate nawe niba yarujuje ibisabwa nava azajyaho uyu, ntihagire n'umuvangirwa. None abareba bakareba ngo kuri iyi manda ninde wayoboye neza, nyuma yuko abo baperezida bose niyo buri mu perezida wese bamuhereza sezo, kavuga ngo ni imyaka 12 buri mu perezida wese ari buze kuyobora ikipe. Bakavuga ngo atariko muri iyi sezo perezida kanaka yatanze miliyoni 300, abandi nabo bashiraho miliyoni 50 ziragenda ziba miliyoni 500 ziyongera miliyoni 600 ziyongera kuri miliyoni 300. Nibura bakavuga kwikubitira tugiye gushaka abakinyi ba miliyoni 600 tuwe dusigaranye n'umushahara w'ukwezi kumwe cyangwa amezi 2 wa miliyoni 200. Ibyo ngibyo byafasha Rayon Sport gukura amakajagari, kumva money from nowhere, wa mugabo utifite, wa wundi udafite amafaranga, kumva kagomba kuza guteza akavuyo mu ikipe ngayobore. Ibyo ngibyo byaza kurangira. Cyangwa se niba batayishoboye nibarebe company zikomeye kuri isi ya Nyagasani zirahari zikeneye amakipe, kandi nguko tubona mu yindi mishinga ikomeye hano mu Rwanda baza bagashoramo za miliyari na za miliyari. Hariho abandi bakire bicaye biteguye gushora mu makipe hano mu Rwanda za miliyari na za miliyari. Nga Rayon Sport iramutse ivuze ngo tugiye kugurisha imigabane nibura 90% tuyigurisha umuntu umwe aba ari ufite ijambo ryanyu, none abasaza basigaye nabo bagiremo 10%. Ibyo ngibyo ndakeka byafasha buri mureyo wese ahava akagera aho kugira ngo Rayon Sport, kuko abareyo nta kindi bashaka, ntibashaka amafaranga aturutse muri Rayon. Umureyo ukunda Rayon Sport byanyabyo ntashaka amafaranga aturutse muri Rayon, ahubwo umureyo ukunda Rayon Sport byanyabyo ni wa wundi uyitangamo amafaranga ntagashaka kuyikuramo amafaranga. Anariyo mpamvu rero abareyo nibahumuke barebe ngo ese ubuyobozi buhari muri Rayon Sport hari icyo burimo burakora. Icyo nshimira Tade niko yabonye ko Nsabimana Aimable ntazabageza, akabona discipline idafitinga muri Rayon Sport, kabati wo nzaguhemba ariko ntuzigera ukandagira mu kibuga cya Rayon Sport. Icyo ni igihano. Roba akaba ubu ni kubwanjye ngimara kubona weakness y'umutoza Afami ya Rotifi, bakabaye batekereza uburyo ki uwundi mukino mu gihe turava muri international break niyo bataramubona amafaranga, haba hari gutoza Haruna Feruzi na Bakame ndetse n'umutoza wa fitness.
noneho abo akaba aribo bari gupushinga Rayon Sport, abandi bari ku gatebe barebera match hejuru mu bafana, nabo ubwabo bazavuga ngo reka nze dushakishe uburyo tworosha muturekure. Naho ibaze umuntu ngazanye inshuti ye mu mutangire tike y'indege imwerekeza Tanzania, nguriya musaza muri Rayon Sport amaze miki icyo kintu. Ariko urakire ugasanga hariho abagabo batatu Murenza Budara, hari muri abo bagabo batatu hakazamo uwo bita Prosperi, hakazamo uwo bita Rwagacondo. Abo nibo ngo bazanye umutoza Afamia Rotifi, nibo bamujyamyeho ngo badashaka kasohoka muri Rayon Sport, bavuga ngo nagumemo. Ukibaza ngo perezida ninde, vice perezida ninde ufata umwanzuro wa nyuma kuri Rayon Sport, ugomba kwinjira n'ugomba gusohoka muri Rayon Sport ni ugasanga mu buyobozi haracyarimo akavuyo. Iyo mpamvu abafana baba barabavuga ngo ese turaza kubyegeka kuri nde. Rero ibyo byabonye igisubizo, ibyo byabonye igisubizo. Umutoza Afamia Rotifi bidasubirwaho Tade yafashe umwanzuro yuko atari bugume muri Rayon Sport. Murenza Budara natabyumva ajyane nawe, Prosperi natabyumva ajyane nawe, utabyumva wese ajyane na Afamia Rotifi, basohoke muri Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe y'Abanyarwanda, niyo bano bo perezida bose basohoka muri Rayon Sport, Rayon Sport yagumaho kandi kagumaho kandi gahoraho. Ariko bano ntibazagumaho nk'umusozi wa Huye, ntibazagumaho nk'umusozi wa Kigali, ntibazagumaho ngizi na Nyabugogo. Abangaba bazavaho hinjireho abandi. Anariyo mpamvu rero ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport uyu munsi wa none burimo burareba igishobora kugirira igishobora kugira Rayon Sport inyungu. Ndagaruka ku bya biganiro Anta. Murabizi ko yabazaniye Shadrack Binga Bello. Shadrack Binga Bello ni umwe mu bakinnyi batigeze bahamya baro. Ese bareyo muri Rokirito maho murokirita neza? Ese aba agent babazanira abakinnyi uretse kubashusha bakishura media ikajya ikavuga, natwe twakwikoza mu nzove, nanjye ndibuze kwishiramo nubwo ntishugwa, ariko twikoza mu nzove. Twabona uwo mukinnyi waje tukabona ateye ibitega bishiriyemo mu nzove kuko ariwe bagize utsinda gusa mu buryo bwo gucuruza, tukaza natwe tuvuga ngo twabonye umukinnyi, ariko mu by'ukuri yageze imbere y'andi makipe biranga. Nibarebe rero uburyo bahindura na scouting team ya Rayon Sport, nimanura abakinnyi beza bashobora gufitinga mu mwambaro wa Rayon Sport. Buryo umwambaro wa Rayon Sport uwa wambaye wese nibura izina rye riba ryiyubatse, kubera ko ntawe usohoka muri Rayon Sport ngabure ikipe nziza kandi mugura amafaranga menshi. Bite ni ukubera iki? Rero icyo kintu mukirebeho, mukiteho. Rayon Sport irabakeneye, Rayon Sport irabakeneye. Reka mbashimire rero mwebwe mwasema ukana subscribe. Reka dutegereze imyanzuro y'ubuyobozi bwa Rayon Sport niba official iri buze gusohoka ko umutoza yamaze gutandukana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, ariko Robertinho we araza kwabiza icyuye. Anariyo mpamvu mvuga ngo harimo akavuye kuri Rayon Day hinjiye miliyoni zirenga 150. Muri izo miliyoni zinjiye nibaza aho zagiye kuba batarafashemo nibura amafaranga make ngo bishure Robertinho. Robertinho ndabihamya ko ariwe mutoza watoje Rayon Sport ayifitiye n'urukundo, ariko ibyo mwamuhembye murabizi, kandi umusaruro yabahaye niyo watumye mubona itike ya CAF Confederation Cup, niyo yatumye mubona ibyo bihumbi 100 by'idolari byo kujya mwitabira imikino ya CAF Confederation Cup. Ariko ibaze muri ibyo bihumbi 100 ko mutarakwemo ibihumbi 22,500 ngo mubimuhe, uyu munsi wa none mukaba murimo murakurogana nawe. Ni ibintu bikomeye ko Rayon Sport irimo irarerwa ku bwa perezida wa Yesu Jean Fidel itararezwe. Ni ikimwaro n'isoni. Mukane subscribe.